ازاي تبقي بنت واثقه من نفسها اكتر، وهل ده لصالحك ومفيد ليكي ولا لا؟ دي بقى نصيحه من واحده ما كانتش بتثق من نفسها ب2 جنيه حتى. اول واهم حاجه اعرفي نفسك، اشتغلي على نفسك انك تعرفيها اكتر. اعرفي ايه اللي انت بتحبيه، ايه اللي بتكرهيه، ايه اللي مش مناسب ليكي، مين الناس اللي ينفع احنا هنقعد معاهم، مين الناس اللي لا، عشان تعرفي تحطي حدود اكتر وتحمي نفسك اكتر من الناس اللي ممكن مش سويه نفسيا يدخلوا حياتك، من الناس اللي مش شبهك يبقوا جنبك. لان الناس اللي مش شبهنا لما بيبقوا معانا في حياتنا ممكن مبادئ مختلفه، ممكن دين مختلف، ممكن يبقوا حاجات مختلفه، بس يعني عندهم ناس سويه نفسيا. لكن لو دخل حياتك ناس مش شبهك ومش اسويه نفسيا هيبوظوا لك حياتك وهيحسوكي ان انت شخص لا، انت مش كويس، انت مش شبهنا، وعشان انت مش شبههم تبقي انت كده وحشه. فاعرفي نفسك كويس عشان مش اي حاجه تيجي تهز ثقتك بنفسك. تاني حاجه اهتمي بنفسك لنفسك، اهتمي بنفسك عشان انت بتحبيها، انت واثقه ان انت لازم تبقي فيرجن احلى من الفيرجن اللي انت فيه دلوقتي. فان كان اللي انت فيه انا عايزه اهتم بشكلي، بلبسي، بقعدتي، بالبادي لانجوج بتاعتي، كل حاجه فيا علشان ابقى حد احسن من اللي انا عليه دلوقتي، عشان انا استاهل ده، مش عشان الناس، مش عشان حد قال لي مش عارفه ايه، لا، عشان نفسي انا استاهل ان انا اكون شخص احسن. تالت حاجه حاولي تطوري من نفسك كل يوم، حتى لو تعلمي حاجه بسيطه قوي، حتى لو تاخدي كورس بسيط ايا كان. كل ما عقلك بقى فيه علم اكبر كل ما ثقتك بنفسك زادت اكتر، وبقى عندك الحاجه اللي مش عند الناس. كلنا اتخلقنا بشكلنا، لكن اللي اهتم وحافظ على النعمه اللي ربنا اداها له، اللي اهتم بصحته الجسديه والنفسيه، واللي اتعلم اكتر وطور من نفسه اكتر، هو ده اللي بقى مختلف، هو ده اللي حافظ على النعمه اللي ربنا اداها له. رابع حاجه اعرفي امتى تقولي لا، امتى وازاي تعرفي انك تحطي حدود بينك وبين الناس. وصدقيني كل ما عرفتي تحطي حدود بينك وبين الناس كل ما قيمتك زادت اكتر، وكل ما الناس دول احترموكي اكتر بكتير مما تتخيلي. اعرفي ازاي تحطي حدود، واعرفي ازاي تحترمي ذاتك ووقتك انك تقولي لا على الحاجات اللي انت مش موافقه عليها. خامس نقطه اتصالك بربنا. لما تتصلي بربنا اكتر، ولما تبقي يعني متقيه الله كده اكتر، هتعرفي انك مش محتاجه تعملي اي حاجه عشان تثبتي اي حاجه لاي حد. انت بتستحقي كل حاجه حلوه من اول ما ربنا خلقك اصلا. شغاله على نفسك ومنعدل الحاجات الغلط، بس انت مش محتاجه تعملي اي حاجه عشان تثبتي لحد انك كويسه. مش محتاجه تلبسي لبس اشيك حاجه، انت بس محتاجه انك تلبسي لبس مهندم اكتر، تبقي راضيه اكتر بنفسك، تبقي راضيه اكتر بشكلك. وربنا طول ما هو راضي عليكي خلاص، هو ده اللي فارق لك وده اللي لازم. واحنا شغالين على نفسنا ان دي حاجه مهمه، يعني مش بقولك ارضي بنفسك وخلاص، لا، لو في حاجه محتاجه تغيير وقبل التغيير ده غيريها، واي نوت. ولكن لما تبقي مع ربنا مش هتبقي بتجري ورا نظره الناس ليكي على قد نظره ربنا ليكي.